أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Dia manusia tak luput daripada dosa, tak jarang daripada kesalahan. Astagfirullahaladzim. Allahumma ya muqallib Allah habis batu orang tua sayang pada hamba-hamba Allah. Ingat Allah membalik-balik hati bagus Allah dalam rida Allah. Nah, itu ya Allah. Nah, ini juga. Nah, punya ada pengat. Karena oleh nalung. Kan nalung batang saya. Dia penting mana supir. Dia nak kena.
Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah untuk makanan lain yang ibadat, yang harkat, musyawarah, bakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta. Yang agam ni nak? Agam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada ibadat, yang harkat, ibadat, musyawarah, bakat. Nyo makanan dalam dunia nyo buan mangat hat. Lezat menjumpa je pokoknya surga apa? Alhamdulillah taala. Ya ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua ni apa dunia akhirat tu? Bahagia hargai orang lain ber. Insya-Allah akan mulia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Datang baju mu apa hari yang timang agama bukan ber. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surga cukup mengalau. Yang berpura-pura, tidak pura-pura, cukup mama, cukup mami. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ajik le, berhenti sudah lama mama ber.